Chirwa hatkat karalok tantuma Paulo, namoina chahana kana Corinto capítulo Vanesia. Taya Paulo, aruata ushka intuma Cristo Jesús. Chimareiwa que ineneka in diaspora anduatawa skancheka in diasporero. Ottaholu tayakai numachi wawalaka Timoteo. Wasakin hianowa shika nunanai mareiwa, chakana salutu autkahale katchaya Corinto. Ottanapushwa na wawala yuka nanchoin kana mareiwa, salutu makat akaya. Achuntu shi wayahau numonchi washika i mareiwa. Hermonchi Señor kai Jesucristo, spuraneia teina anasia wanepia humun, espuranapo inhana waneana humun. Nanashi wawahli chimareiwa kai, nashika ichiwa Señor kai Jesucristo. Ni washikaya, amuli hakawaya. Ni wamale iwa sekaya, akali hakawaya. Hemulika mulia lewaya, akali hunena wayantuma spura wakali hinhatin wayu eka imulian. Katsin heruan surakali hawayu skawakali hanin palahanan tuma chimaleiwakai. Shema insenai mulia in wayasenai he wakuha in chiki Cristo, makanai niaka in mulia pu in balanka. Ottasuuna mulia in waya, akali hinushi wanepi antuma chimaleiwakai skanuma in waya Cristo. Akaweni ahiakana, mulia kana wana wama, akali hinena hiasna yanouha. Spura hucheche rinhatin hain suuna tu Maria hirakat, makawayakana sanay wakali ni suuna Maria. Haitay na hiya Mariain, makawain. Watuhaulus manohole na hulain suuli anoha, skahakali hunin tumachi Maria kay wanawa ma. Tawala yuwa, takiha chikit pala hamuin wane Maria, miyoma interakat chaya sulutu makat Asia. Sunain he tayatain na monchi Señor ka. Isasta chik tachacherin tain suut puna. Okta hachia tayatahan. Shema insain damon, sunain doktin na inhachingain, skahe kapule in damon hoita suulia tu Maria katamuiwa. Ora ka Maria katu, shkirahin tayasunain noholin hachindaira ka hirain damon damuiwa. Niyain hachmaleiwa, chiosoiret ka isain wayu. Nuterin tayasulia okta sa kapuna de Maria kat. Hemulika Maria lete tachukua ayate taya nuterin. Tatiha uchnia senai naima hechin tayawane pia sulia okta. Mainka huchuntre numoin dau. Waimer wayutu apakat analut numoin chimareiwake senai heti anas nai rekat tamoin shipahe dischuntakat wayu waima. Anase sain damoin tawata inu pala chimareiwake suludain ring wanepia te anaskat humoin hesumoin wayus pushwa. Skahe noholin piyama intakuwaipa lotusma intaneik humoin wanepia. Noho ishtaya ashahain puch taleru hehat maakane kirahia manohain salikana. Hetu nohos takahatin nakahatu mareiwa sawanamia imainia. Hayasma ispushwa te tashahapukat achiki humun spurahashe rinhatin shesuma hiawatin sao. Haitair nohlin hiawatin au balanka spushwa te tachekakat hupuleru kasatari se hiawatin sao mauluya. Spuratalatterin hain tama. Magatayaka isnaintalatterin tain huma so te kain lehet kat ouchua Señor tsikai Jesucristo. Sau huhu pun hia semoin tanaiku, hrihus tain palang, tanat punawen hia tauna hachpa Macedonia mun. Ora ka hukalin hun hachech tayat, talena patachukwa chehe, spura una Judea mun. Talater hains ka hirin hachin tayatachukwa. Ottaholus ka noholin tale hun pala hunay mun chahe Macedonia hi, howe anch, mushiha era hiadamun, sau ale hech tayat. Tamoin senai mare huindaya. Mashiha kataya sain wayu piyamaka yakuwa pahahan. Ekai noholin lotuin senai humoin hahan. Tayakai Paulo numa Silas se Timoteo. Shema senai lotuin wanai humoin. Skalotuin nenai kichimareiwa kai wayataka yamun. Otta Jesucristo chinechonka y mareiwa. Wakiraha kai achiki humoin.
matuhin sainia kuha alawa. Pansas nenek humuin wanepia. Heskahe nairin Jesucristo spushwa den kuhakat acheki chimaleiwa kaipala. Amén. Anasmain. Mushi wayasenain wawahin chimaleiwa kaisao pansa ineneki wamun. Niachakali hekawayakana wapushwa snain wachachirin wain snain anouha nenain Jesucristo. Niachianeke kawaya spula napu injinain kaiwamun spula stuhain hanain wayu wau snain wayain choy mareiwa. Heskaen chinain kaisuru wain watihau chiniasenain nain rin hatin waka spushwa den kuhakat achik pal. Mrekarawa letanoiku sesale esta entoma chimareiwa kai. Nutihau chisenain hamoi mare hinka tayachahe Macedonia he hunai mi makatamun pala humun. Sulia hana tachia halain hia. Taruata he na hepehe wasnain anouha noho. Aruha sa takari he na hia spula taratin hatin hain. Tuya checherahat kat hain noho ler shiain tetain rekat shia hunaulan enain Cristo. Chirua hatket Corinto capítulo piam. Mustais chikhe tounin Corinto he anakhamre ka nohorle tale hinanai min holu sulia mohuha inai na chukua tatuma kapala wanasma chehe maintaya. Mureka mohule he hain tatuma iser huchik taratin tain hutuma. Tashahin tie karalok takat humuin shire senok tawein hukuaipa sulia mohuhu intain hutuma so wena tikai tantet kat oktachukua hunaimun. Mureka taratele tain tarater hain wanatama. Hena tarate kanatuma tain hiahiakan. Tashahin shia humuin semata wira skamohui main tain hali. Nohos tashahin spura mohui hatin hain supura hati hiti hain hatin sao snain alimain hiatapura. Takuhain hat holu humuin tiganakat spura hain rin hatin kachuwayu erakai wayumoin tamuin wanasma chehein tayahakahi. Mohus tain istuma tenain rakat he mohus hain hiakanaya. Otta tenain rakat nohot salanai main senai mohuin. Stuma hen chianin hutuma waima hiakana nouha shikana. Esus pura niawa teit painsao snai mohuin tenain rakat. Otta musia holu anakaha motule hain ain haranulia smakamane hanain hianumoin. Sulia nuura huin sulia nouha stuma he mohuin nain. Teme hain chi hia holu spura hia tin hatins chukwa numoin snain arin mainia hupura. Etia tashakat para humuin tashahan spura tatihain hanain hau mureka hono lismata neiku anepia. Mureka motule hain de kasamohus nain rakat chiwayukai moter tain shiaya. Mayashi he noho linkain halainia toulia. Nuti hau chitaya Cristo sanai motuin tain tenain harakat spura wanawa hirain hatin hain. Humata hain senain tomohus nain rekat satanas chisilaira ke yoruha na kananoha shikana sankima. Motus wain nain hala chiwayuka isulia na kanahalin waya satanas. Takuhain holus chikiterata katamuin wanasma taunuin chahe Efeso he. Ounushta ya palahana sulumo in tu pueblo katroas. Spera takuhain hatine chiki Cristo chioterri kai chamoin espera ta tapahin chitawara kai tito sanainunte intanaimo chaheha kahe Corinto he. Waima wayu tapula ya pas ntuma chiseñot kai spera sapahin hatine chiku. Shiasas kanoholi nuntin tito ashapalas maindai nau. Taputa kalakanapula na wayu kana chahe spera anta yamui Macedonia mun inta yamaulu ya. Anashima inchi mareiwa kai. Haitaich tayo maria insao tayatain numuin. Tapuin analu numuin sa unkanahuin satanas tapulerwa. Otener wayu sa inkin makat spushwa. Skahe nukaling haintaichi mareiwa kai sanayakuha na chiki Cristo namuin. Makasao tayatain na kana otashi kana. Makana kana muro shikana talates nainchi mareiwa kai tamas katakuha na chiki Cristo namoy na pushwa. Namoy na nouha shikana kemeria sain danoikis katakuha na chiki chimareiwa kai senain shira na hain hatin sain wayu nutuma.
Acá sanamay na eka y manouhain, mohulu tsusain danaiki namuin, skatakuhain na chikis na insesare na inaya. Mureka noho irenukari hain taichimareiwakay, iserta chika kuha na chikichioterri que sa kapuna wayu. Natuha uch taichimareiwakay sinaintakuhain tishima inkat wanepia, skatayan aruata ushintuma. Noho ishtayakuhain neneiki sa uner, ma akasain wayu waima, skan pushin taya Cristo. Chirwa hatkat Korinto capítulo punen. Ayat ishtayawata insuluta kuwaipa. Noho ishtayawata insuluta kuwaipa. Cheuhas tamain karalok tas pelatatihan en hechinau hutumas nang aruata ushinday hunaimi ma akasain wayu ekirahri mauria. Noho. Henohots cheuhain daluhain karalokta hushahakat. Mushaka hiasain wane karalokta, skawainman hiachaya, senain hunouhain nenain Cristo, stumate dakuhakat achiki. Henawayu atuha kanahau senain hunouhain, natuhawe chau daya senain aluatau shintuma chimareiwakai, ska hunouhain stumata noik. Senain apuin huchiku, nayawa te rau senain huttenne inutuma Cristo senain he te shimain kat te kirahakat anain hia. Noholi shi ottenne hia senain he te ashahnakat stuma wane wayu ne. Shiantuma chinain kai mareiwa. Nohot senain he hatintin shahakat Moises, shiaskashira na hain nutuma mareiwa. Senain he spushwa tenain rakat Cristo, awata ashtayanu pala chimareiwa kai sulutu tayatapu kat anai haka. Tountu intairi integasanaskat haka, skahe nukari hintay chimareiwa kai. Otamreka noho irhenkari hintaya, iser tachik tairi shi haka. Chiyarayara kayatuma tayaspura tayatain haka, ni amareiwa no moiwa. Hetutekir hakat anai hia, noho sumoya kasain tinshaharakat Moises, skahamoin sa wisaina chiki onowa sama oktushi naya. Tekira hun hia sanain wane putchi heket eitana kantuma chimareiwa kaispura katein hatin so wayus tuma. Sa shindu putchi heket kat aluatanus chinain kai mareiwa spura shira na hain hatin sain tuma. Mayas he anasha tain tinshaharakat Moises, Arana alesia main senain anain te putchi heket kat suulia. Sotohain senain shahin chimareiwa kai te putchi nuruata kat anain senain wani papala smanapun shianumoi Moises. Waratu smainu puna Moises, skanuntin chimareiwa kai nunaimun. Haitairus chiki hene se shakha pate suwarra kat nupuna, isas chiki shira kain wayu numui. Chieka inoholi nairin spushua te aruata nakat anain oktushi. Ottamushia wayakan mauria, nakari hin wayachinain kai mareiwas pura wainrin hatintin chekakat wapuleru. Anasai namoin te putchi apunakat para, mayase heitanin wayus tumas pura susala asainhara, semaskatan na inuria mareiwa. Otta te putchi heketkat alana alesia mainsenai anain, skanahirain wayanumachi mareiwa kaistuma. Tenakuhakat mareiwa numui Moises para sumaiwa, anasma insa ashin wayuso kaikatia. Otta te heket nairakat mauria, alana alesia mainsenai anainshia. Murekanare te hat te itpakat, alana alesia mainsenai anain tu mahatia inhatkat. Noholi shi wayamolin senaya kuha na chikichi oterri kais kawatiha insau senaya nahirai na pain wayanumachi mareiwa kaistuma. Noholi shi wayamuya kanai Moises aitaka ikururu no punanai, suulia ne rahuina wayuka na Israel kanto suwararakat no puna senai seshakahan. Wayuka na nohots no yawating out tinechekakat chimareiwa kay napuleru. Maya kana hudiyo kan mauruya. Wanasumana ashaher intinshahakat Moises, nohots na yawating out. Aruha sa chihudiyo eka inapa in Cristo, nie chayawata kasauto in chekakat nupuleru. Akawere awayu sa inka in makat spushwa, eka isenouha in enanchi senyotke, shiyawate raute ne chekakat supuleru.
Otachiseñot kay niachinain kay mareiwa apa kay wamointashi suria kaanjala. Escaniain waseñotsen niratin wakuaipa. Como in waisu wamoin moihanaya kawayanain Cristo. Escatashi na pain wayasuria kaanjala. Atuhanech auchi mareiwa kay stuma wayus na inain ring wanepia te anaskat. Chirwahatkat Corinto, capítulo 5. Escaje nerati rindain chimareiwake, neneke in diaspora kuha na chikichioterrik kay samoin wayu. Noholech holu dayaula in sulia ayatawa na monchi señotke. Tetekirhakat anain hia, nohot stat tahain au hulia, ska noholin hapulin dayaska. He nohot stawanahuin neneki chimareiwake skalawa humuin. Shatakuha katashima kat wanepia humay no pala aspalat tatihainin hachingaw stuma wayu spushwas na lotoy maintanoik. Ottamasia namay na wayuka na mulo ishikana nohot hayay maintenechikikat chioterik kay takuha kat namoy. Isas na chik na yawat tinsaw skanoholi na nohe inteshima inkat. Satanas chiaruata kay sa kawayu manohansat Nesirri neki sulia na yawa tensao. Nohot suncheke na pulero ne rahin hechin Jesucristo. Chiwanawa kay numama leiwas na yanasha taimain sulia no tena hainatuma. Tetakuha puikat achik humun. Nohot shire hachin tayain kohutuin hutuma. Shashire niyain hachin kohutuin hutuma chiwaseño tsikay Jesucristo wanepia. Ottadayakai hochepchi ane spuratakalin hin hanain hiasena yanouha nenain. Skahe da apachpan Jesucristo takuher nchiki chimareyo kay samoin wayus pushwa senain anashata imainia. Ottachimareyo kay niane numuiwa nayawa takatuma sau nchiki chioterrikay. Sotohainte nenekikat mareiwa shahunakat pala. Anakaha mulika hayalet tikaikat. Mushi, makahayain pala tumakan tumachikaikai, akaha holu dushi mainkat senai hayain no tumachimareiwakai. Naneka intaya chimareiwakai, sporania tin senai no kahe hatiniakai no moiwa to yarayalakat. Skantuha insau takuai pasanai matsin tain damuiwa. Ni arana aleka senai purai no moiwa. Eskaei ni atama. Mayain he de rey Maria wanepia, nohot sayo hain dain. Mayas he noholin tatihain sao de anas dain rin hatkat, noholech ta shapawa imoin. Mayas he ashichin wayo damain senain he dano hain enain Cristo, noholech ta yaniura hain mareiwakai. Mayas he rin wayumuin wayo damoin, noholech ta yamara hain sutuma. Kataiwa yatou, te rey Maria wanepia senain hashichin wayu tamuin, senain su tein dain, makanain Cristo senain utin ni ain. Otta senain Jesusoi rainain Cristo, ayatshi atayayatain nemuin, mayashi he tayamurian. Haitai choktin dayasowena wanikai, mulekatachecheretain su una de Maria de rakat mauria, setuha he cha wayu Cristo senain katino he respiracionou hainanain. Noholech taya anuhula in suria te Maria kat senain Jesu tein dain wayu skanchekin chimareyo kay te Maria kat tapulero sporatakarin hain hatin wayu spushwa senain anouha spolashira na hain hatin sain. Soto hain te putcha shahna kat pala sumayo. Mayain he tasha hain chik Maria huma ayata hachi adaya senain anouha senain nenek mareyo wanepia. Akaya tayakaya, mayas he dasha hain humas chik te Maria de rakat, noholech tayaula in sulia nouha nenain Christos tuma. Nohoish tayamolin sema okta, skatatuha in auchi mareo que senain susoira we reintain so bueno wanikain tuma, makanusoire reinain chiwaseño sikai Jesucristo. Wayakana ottahiakana, ena kunena wayantuma chimareyo kay chamois pula einhanain wayanuma Cristo senain he wanou hainenain. Nene kuinta chimareyo kay spula te Maria te rakats pula takali hainhanain hiasenain anouha.
Henecheko inspurero waimain hatin danojas kaliro sainke imakat spushwa spura napo inhanain analu nomoins manawahin niasau anamia inianamoin. Skawaimain danojas kaliro sainke imakat spushwa noholech tayaola insulia yatawa nomonchi señotkai. Haitaira shakahin sutsin de iruku shier como inkatamoin sutsin dain skaenchi mareyo kaitama. Motsomo ine sain tamoin temoria terakat maulia nohot suanepiain skatatiha insau sumanuma hechinta ya Cristo so buena wanikai sanaintarateri maintai numa sfura kaikat spushwa numa Cristo alana aleheria mainsenain anasin shia sulia temoria terapukat kasanaka spura hainrin hatin sulia hiyo halain suutpana temoria hirakat anas huruhale haintega sachakat ipuna erechi waseñot sekai sanayein hanai hianuma. Hula sulia huruhu ine haintega sahirakat yamolu sumoiwa. Tuwerakat yamolu ahala ha herso wena wanekai. Otatega sachakat ipuna haitaire noholin werin holu nohole rahalahan ayater wanepia. Chiruahat Corinto, capítulo harai. Como insuamoin sutsin wain, skawatihan saw de ekat wapulas chikhe okta. Mayas he sahala hawer into wairukukat okta pawaya. Apuner wamoin wanewo wakuani akuai pa heket mahatiasat. Spolain hanin wayanumachi mareyo kay wanepia chaipuna. Noholer apunin wamoin stuma wayu, niech mareyo kay apaka. Skaeyulin yamulia wapula yasau makat kataiwa yawau keire suain saapunen wamointa kuait pa heket ipuna he hatkat. He saapuna pa wamointa kuait pa heket kat oula her waulia mulia. Te wakuait pa okta hatkat so wena wanikai eira na ha her shiaspura ayatin hanain waya wanepia numachi maleiwakai. Shiasa holu sunain katayulin wau Shapata suain shire saapune matin wamointe akuai pa heketkat. Skamio imainte muria werakat. Chimareiwa kay kakumara kay waya. Nchekin wapurero anuloirin wakuaipa. Enuruatain wamoinchi nainka ispura enha chine wama spura watiha insau senain shima nyerin senain nairin hatin wamoins pushwa tenekihakat achik pala. Wachecherein holu wain suuna temuria werakat. Skasapunerin wamoin waniakuai pa heket so wena wanikai. Nohos motuin hatin wain senain noho yulin ya wayanumanchi waseño tsikai Jesucristo chaya ipunamun. Katayuli awau yamolu ere wainmain muria. Haitaichi noholin werin Cristo maulia. Ayatsia wain rintin chekekat wapulero skahe wanou hainenain. Tamushi hiatachukua. Mayasi he keirein wain chamaten wayanumachi señot que chaipuna ayatsia wachachirin wain suuna temuria werakat kataiwa ya wauya molu. Museha se wain rintin chekekat wapuleru spulataraten hachinia wama. Makain hanain wayanumacha ipuna maeka katin wauya sau makat ere wain maimuria. Wain reinti anaskat ka washawale nena wapushwa numulatu min Cristo so wena wanikai. Asakin nena wayantuma senainte wain rapukat kataiwa ya wau. Apa hena wayawane wakua sautu wain rapukat mereka wain reka sanas mereka wain reka samohus. Skakeirein dain senainte nechekat tapulero chiseñot kai ayatashta wanepia numoins nainte mehun sain wayu shire sunou heinenain. Nate hauchta chimareyo que senain noholin takuhan arawa semoin wayu. Kasatale se hiawa tin sautu takuhakat humoin senain shimoin. Nohos tashahin te putchkat humoin spuratawatain hachin sulu takuait pahu upala. Shiaspura kohute inda yahutuma senain hete kasanas tain rekat wanasma huchia inte wayu. Ekirhak kaliro eka isuwata in sulu skuaipa wayu nesman noholin sitiha in sautu sulu katsain. Es wayu eka imainta yasashin, otta eka ilaila in dain sashin. Tia nohots kasahate in damuin,
Skatain rins pushua spura kahutin hachinchi mareiwa kay tatuma, espura takali hain hanan hiasenay anouha. Spushua de gasanas tain rekat tain rins karin main wayan pura Cristo, ska oktin yasau angelos pura tashin hanan wayasulia. Oktush yasau angelos masusoi rainain, shire wain rein tiganaskat kwanepia. Ska heshira teit pain wain tumam, anakaha noholi rewain rintu wachekakat wamuiwa, shiain hati taratakat atumanay. Haria Jesuli mohuhain hunuiki namoina huala yukana, ottadamoin tayakaya, maakasenuiki ekai manouhain wamuin. Hetayakai manouhain wa yatayanenain Kristo, mohutpulsain nitatu, maakastuma wayu manouhain sat. Hemusia holu noholit padain rin. Wayanouha shikana hekenoina paskawapa in Kristus ma wanawa hirain wainuma. Houlait patuwakwait papukat pala skashira teitpain. Hechieira takaiwakwait paniamareiwa. Anahiraina pa wayanuma sanain hetenain rekat Kristo sanain oktinia wau. Eholu anekne shi wayanouha shikana wapushu antuma chimareiwa kai. Spela wame huin hatin sain wayu shire anahirain hatin shianuma. Wakuherin chiki namoin senain lati reinainhala. Senain hetenain rekat Kristo. He senain cheke inspulero anahirain hanain ayanuma. Aluatana shi wayanouha shikana wapushu antuma chimareiwa ke spela wapi rein hatin wayus kanenaiki Kristo. Spela wame huin hatin nain shire anahirain hanain ayanuma. Makatenumakat chimareiwa kay wanepia sumointe manoho isat kaliruas pushwa. Hetuamakat namoina ekay manoho in haka, anakhamure kanahirale hianuma mushiwaya. Haitai chimainhala in Kristo, amagna hunamoinchi niantuma chimareiwa kay, makawane ekay kain haralin. Awala hushi Kristo wainhala spura nahirain hanin wayanuma chimareiwa kay nenainhe. Shima insenain anahiraina pain wayanuman tuma. Shirwa hatkat Corinto capítulo aikpirwa. Eholu tayakai ayatakai numachi mareiwakin. Tachihan hiatiha kanene nao Kristo. Senain wala hin sain hala wayu. Hemekerulu inkana senain anouha nenain. Tu noholer kasain saapuin humuin. Ekerole na wayasenain anouha nenain watta noho humuin. Sotohain senain chekun chimareiwa ka ispulero hikerulin senain anouha so kaikatu magatenumakat para. Yesotekai teyatin hatkat outamane humuin taper hunuik ispulatot terin hanain hia. Sulia mohuhain senaiki wayu tamuin senain noholin anouhain titakihakat namuin. Tain rein tiganaskat wanepia no pala. Anakha hiawat resau senain shimain senain dayan chepchian chimareiwa kay. Skahe ayatin daya senain anouha suuna temuria terrakat. Mayasehe mohuin dain stomate kasamuhus alatakat tamuin. Ayat chiha daya acheche rintain senain ayatawa anumun chiseñotke. Mayasehe shushutin wayu waima dau. Nayatin daya. Napure sahindaya, ehaitai taya matunkun, mekun, ayatchi tayayatain, skaspushua tain monchi señotke. Anakaha hiawat resau senain dayain chepchi anchimareiwake, skahe wulein dain su palawayu, skahe tayawatin sau de shimainkat, skahe masita huindaya senain ekiraha de shimainkat sopuna shiokten istuma wayu, eskahe kamane indaya sumuin. Nohoi shi aiya la shi ne na yatapura. Shaskaenchi nainkai mareiwa tama. Eskapura shinchi mareiwa kai nekali haintaya senain tekira hainte shima inkat wanepia. Haitair mohuin senaiki wayu sumointe tekira hakat anain. Nohot skasahate indamoin senaiki. Skatain ring wanepia tiganaska nupala chimareiwa kai. Mohut saitaya natuma suma mohuin anaiki damoin. Skatakuhin arawa anahun. Aruha sana wayu ayawa takanasau titakuhakat. Kahuchtayana tumas kananau hain titakirhakat anain. Enahun ishtayana tumana kamarain kanamoin titakirhakat anain. Akaha sana mamarain kanamoin titakirhakat anain. Noho ishtay kasahachi namoin.
Haitaich taya noktein ay, ayach taya katin ou. Haitaich tanayatin, nohoish taya oktaleña natuma. Mayasa he mohoin dain saali hi hashichin wayu waima tamoin, ayachi ane taya talatin ay. E haitaich noholin washirin taya, apunus wanepia tamoin de cheohaka tamoin utuma chimaleiuke ispura takalin han hianoha shikan aspura katsin hatin de hunaulakat. Noho motuin hain senain shiimoin, senain tayain chepchi an chimaleiuke. Hiakana aishikana tapula chakana Corinto, lotus taneikku humoin, senain alimain hiatapuras kaspushua dain. Noholi shi maalin salin hiatapura, aluha sa hiakana, motso stalin hupura. Temeha anchi hia, maakanain wanetachon. Anakaha aire daya hupuras kaspushua hain, maakalin hiatapura. Tosoirin paala hain senain wanekasa, tekirha puikat anain hia paala. Senain hia tainu munchi seinyotkai, noho wanawa hirain hia sama wayu ekkai manouhain. Hiakana huhu kana semointe nuluatakat anain chimaleiwakai, nohot spura wanawain hatin hain sama wayu ekkai shioktein neneikku. Sao hulaina pansulia hainhala, nohot spura wanawain hatin hain namana kain haralikana. Wanawa senain, Kristo numachi yoluhakai, noho. Moinhana ya wayakana noha shikan senain noholin hatin wanawa hirain wain namana manohain salikana. Na wayukana manohain salikana, na wahuinte namaleiwa seyaskat, ottachiwa wahakai wayakana, ni amaleiwa nomoiwa matihin saikkai okta. Moshiaka wayampia chimaleiwa kai, skaeinia wanepia wama. Maakanumoin paala, Kepia in hachitayana kanano hashikan, tanain spura yotto in hachindayanama. Naya wate chau daya senain daya inamale iwasin, hesenain naya in tapushin. Hesawe echipan chimale kai wama, musunaneiki wamun te ashahinakat paala. Hura suli hairin de kasamohus, sairakat tumanohu in sat kalirwa. Muleka hula le solia te yarritakat atuma hain, kamane hechitaya humuin. Hiawate chao senain tayain hushin, otta senain hiain tachoin. Mushchimaleiwakai pulashkai main. Chirwa hatkat Corinto capítulo akarach. Tawala yuwa, skapansa ineneki chimaleiwakai wamun. Anakha wawla le soria te yarritakat atuma wain. Tumohukat atuma wakuaipa. Emulekashimu irekahutu in chimaleiwakai watuma. Anakha mulika wawla le solia kain halas pula ulein hatin wainu upala. Tamushi bala hichukua. Anakha aire daya hupula skaspushua hain, spula wanawa hirain hatin wain schukua. Noho ishta yerlin wayumuin humuin. Noho ishta yainrin kasayarritakat atuma hain. He noho ishi te kerin hia skatalain sao hukorolo. He titakuha itpakat humuin. Nohot senain he hatin kasahain rakat. Shesoto hain te tamapukat humuin, senain alana aleña main senain alin hia tapura. Mayasu he terrin mulia, senain he takarin hain hia. Mayashi he okte chintaya, ayate na hia alin tapura. Tati hau chi hia, senain honoin hanain semata nuik. He awata shtai suru hukuaipa, sao hukali hapuintaya suuna temulia terapukat. Spura yatin hachintaya talatin wanepia. Otta tanta payama i Macedonia mun, muhusma intain skanoholin, nuntin tito chahe, humana he, Corinto he smatir huchikikat tamun. Shapala astain, shire tatiha matein hau. Hesenain takuha inachikichi oteri kayaya samuin wayu, muria sumaintain, skanagriha intamuin, nayokta kanatetanaikikat. Otta chimaleiwakai, akali hakai wayu ekai mohuin sain, nuchacherrintain. Oula ikpatumohukat ain touliam, skanunte chipantito. Talates maintain, terapanias matapuin, nukihala senain hukali hainia. Alana alesia maintain senain talatin, skanukuhain hucheki tamoin senain husukain tapura. Senain huluhain dayahain wanepiam, otta senain mohoin hain saali he tenain rakat chiawawala kai tamun.
Tatihauchi hia senai mohui hain stumate tashahakat humuin paala. Anas hemulika nohole tashahin namuin mustain stikhe taluatain de garalok takat humuin. Ottamusia holu anasiha te dairakat mustayaska motsomo ine mohui hain stuma. Mayain he mohui hain stuma de tashahakat humuin. Hono ina pain samata neikis pula hulain hanain surya hain hara. Hetalates maindain skahetia. Tenachekikat chimareyo kai hupulerua. Mohuin hatin hain stuma te tashahakat humuin sima noholin amale he riain hatin te hunaulakat stuma. Mulika hula le surya hain hara skahe mohuin hain tuma mareyo. Otene na hiantuma samatalati main hain. Akasa mulika mohure hain ne sanai noholin hula wen surya hain hara. Nohots kasain sa perin humuin. Ayate na hioktin sama hain hara. Ottahiaka na holu skamohuin hain sari he hain hara. Osoiras hain senai asokta saut dashahakat humuin skahirein main daya senai hulu hain daya hain wanepi. Patatsu main hain stumate nain rakat chihuarakai sama hashichin hianumuin. E holu skakasalahanait painumuin hotumate nain rakat. Atiha na auchi hiastuma wayus na inoholin kain halain hiawananuma. Tia karalok takat nohos tashahin nain he chikain haraikai. He nohos tashahin nain he chimuri anchika yatuma. Tashahin shehumuin shire hiawatin hatin sao nu para mareyo kai sanayari main daya hupura. He holu sunna temuria terakat tachache reintain skatateha ikpain sao sanayari main daya hupura. Hetalates maintain skaterin tito sanaintalate imainia skahe kamane imai hianumoin. Spela punataluata ni chaya henaimun awata po istayasulu hukua ikpano upala. Niholus kanateha ikpain haus nanshimun te tamakat pala numuin noho istayahapulin. Pangsas te tamakat pala numuin makata te kirhapukat anain hiasanain rotuiman shiawanepia. Hetito pala inka napapu achikichi ne hia. Ottaholu aishi mai hian pulaska irahu inapain hia. Sotus mai nai humane numui hesenai hono isumate numakat humuiska kohutu hutuma chimareyake. Ottamushia tayakai holu talatale chipa ayamain tayaskat tatiha insa usunai hono isumate de kirhapu ikat anain hia. Chirua hatkat Corinto capítulo mekisat. Tawala yua anakaha tosoirule hain sanaina chikina nohashi hudiyo kan chakana hudea namulia kana stuma hamu. Akali hini hananaya holu na tuma na nohashi yaka na surutu outkahale kaliro yaya Macedonia. Na wawala yu yakan noholi shi hiyen sautika saekat naman. Mayas heen haihawa. Ei Maria, nasera han spushte nantakat anains matalate inain sao, natihait pain sao sanay anami aichi panchumareyo ke namoy. Shima isanay nasera halain skanay namoywa. Nohots kahe heti imuna halain siya namoy. Nasera han te ekat namana. Alana alesia te nasera hakat sain damoy, mayase he palit chointe namanakat. Waimatu anachuntin wamois kaspushwa anain. Shire nakali heina nohashi chakana hudea. Ponus main wain skanapu imbalahan na kuwait panamonchi senyot kay. Spulanono inhana insumano noiku. Eskahuhu inayawamoin sulutun chekakat chimareyo kay. Ottamushi yahiakana chakana Corinto. Anakhamri kayatri hisanaya kotchoha spulahukali haina huwala yu hudiyo kana. Makapala wamoin umoin titos pulaniain hachin moin humoin. Makaterrahin hiya sanay anay main sanay wayuin lotushi main sanay anoha nanay Cristo sanay kamala in hamoy akuha na chikis kahiyawatin sao de shimainkat sanay wayuin ayatashi hiyaskas pushwa hainumoy sanay arima in wayahupura wanepia keire stay moy hanay hiya sanay te hisira harakat skas pushwa hain hetetakuha itpakat humoy na chiki na nohashi kanayaka na Macedonia. Nohots takiha inspirataluatain hanai hiasenai asiraha.
Shiaspura sotuin hatin hain sanay moin hanay akahianay sanay ali na pura chiseñot ke. Sotohumata hain ne chiki chiwaseñot kay Jesucristo sanay putte inspusho at gasanas na naihe hat kat chineshika ispara no terrin hanay hiya. Ottahiakana skanahiraina panhianumachi mareiwake sanay hetenay rakat Cristo sawanami mainia humuin anakha kamaner hianamoina huala yukan. Sauhiain palahana leña sanay akalin heina huala yuchakana Judea so huyakat tianka anasmulika hikera holu tapula tehusula hinhatkat. Chieka y washirin haka anashmulika napule kohuya. Chieka y murian anashmulika napule palit. Mulika keire rehain husula hein talate chimaleiwaka y huma. Numa eka y washirin mulika napule kohuya. Numa eka y murian haitash apu y palit. Nohot shian keire y wain hupulero murian hanain hias chike hete husula hakat namoina huala yukan. Shiashire nakali hirawe na nouhashika na napushwa. Skaen humana gasama uluya. Anashi mulika hukali hena mulia kanain cha Yehudea. Sula wanawa hirain hanain hianouhashika na cha ya Korinto hena chakana Judea. Suma noholin hatin kasanche uhain humuin. Ottahiapa muliain nakali hena hiya. Makasumakat te ashahushkat chiki naimahani na judío kanapalan tuma mareiwa. Chieka in kocho in waime kuru mamu in sanomointe sputalakat. He chieka in kocho in baline nohos cheuhanya kuru nomoin. Tapu in analut nomoin chimareiwa ke nau tito. Skawanawa inain damas na yakali ha hiasena in honoula. Kapulas ma inain da hutte inia. Skahulu hatahulin yanay aleha Korinto mun. Henuma tito, tahute chone wawala kay kanaria kay maestuma danauhus kaliro sankin de outka hale katspushwa yaya Macedonia, senain hete teimainia senain ayatawa numunchi señotke. Ni anekna kanatumas pula unawa ma, senay kahawa tihisula hunhat katchamoy Judea mun. Wakali hen hiachakana Korinto sanayakot chahat hisura hunhat katsulu nunuria chiseñot kay Jesucristo. Skawainme internet da kotchunet ket kaisalashi wayasunain wakotcho hun shiasuria wayona hun istuma wayu. Lotes watumas kuay patuwain rekat skawain reintiganaskat wanepia. Makanu para chimareiwake ottasu para tuwayu koliru aspushwa. Ottatahute chinamawa ni wawala kaya. Tatiha uchinia sanain teteima sanain ayatawa ya wama. Lehorus kantiha ina painha sanain huhu hianamunchi señot kay alana alesia mainumuine kali hen hia sanain akotcho hote hisura hunhatkat. Ottatito ni atatina hutkaya sanain ni anahira shindamas sanain wakali hen hia sanain anouha. Ottanawane piyama shikana ahunala anayana tumana hutkat shikana yaya Macedonia spula una Judea mun sauko hutte in Cristo wanepia natuma tawala yuwa hichakana Korinto kalin hupula na apunin shikana nantapa hunaimi spula natihain hatin hau na nouhashi kahunala kana nayasna in alima in chiseñot kay hupula esenain shima in tetamapu kat hichiki. Chirwa hatkat Korinto capítulo mekietsat. Hiekana chakana Korinto nohot saihain humoinda soirin hain snayasira hanamoina huala yukana chakana Judea. Skahukalin heimain awata ashtayawanepia suluhu kuay pano para na wayukana ya Macedonia. Takuhain huchiki namoin hiekana chakana kaya snaywaneina hiya huya snaya kotchaha. Estumate tamakat namoin keireit panay nayakana asuraha. Tahutin hana holu na punin shikana wawala yu hunaimi spula nakali han hiasnaya kotchaha tihisula hunhat kat spula kerain hatin shia hutuma. Mulika kerali shia natihawe rau na wayu yakana Macedonia sunay bangsa inte damapu kat hichiki namoin sunay yapena naya tamoin namoin. Hemulikano unule wane wayui nuatama Macedonia he to unapa hunaimui hapui he chmaintaya
ottahapui hena hiawanata mamuleka nohorle ketta intapura te hisira hinhatkat skata asha hapui hichiki no para moshi se dasaka hina tawala yukana spura no unui hana intapulero hinaima in Corinto spura que rai hatina toma te hisira hinhatkat anaka hisira hales matalata ain nohot skahe halain hatin muna halain mai humain totohumata hain wanikasa wani apena hui mereka pernah hale waima wauye waimer nutia akasa mereka pernah hale palit nohler waima isia numain akasa hiakana mereka husira hale semai wayusma nohli hiyen hiasa nakali hena hia maleiwa otta mereka hiyere hia nohlen hien kalin hun anakha mereka hapules kahai wane wai hukua te husira huin hat kaspura ke rai hatin shia nohot sapuin hatin mahusheke ottas ke manahalai mai humuin skatalati nanchi mareiwa ke nomachi wayu asura hakai skanai kahetia chimareiwa ke na per humuin wane piati hikari hian hat kat wayu ekai marian noholer kasanche uhain humuin spura huntin hikari hina wayu mariakan makasumakat tiashahushkat palan chiki cheka insira hinskanai wani wayu mulikan sirhule sumui eka imalian sanai nohli hiyeinia atihane cha wane piesna intalatin chimareiwe ke numa chimareiwe ke ni apech ke te chauhakat humuin spura hainrin hatin de anaskat sumui wayu makanapo inte huyakat spura komo hatin de atiekat stuma wayu nakalin hena hiaspura noholin hanan hiyen hiasuri eka imalian Ehoru waikapena te hisira hinhatkat chamoin Judea aper wayu analu numunchi mareiwa kai hau eso wena te kai sentinet kat autu hisira hinhatkat namana mainam pushkana chimareiwa chakana Judea apuna ya mer analu numunchi mareiwa kai natumana no hashikana eka yei sao nakali hinaina paina huala yu kana chaya suuna te maria ne rapukat Sanain he husura hina muina wayu muria kanai na yawa te rau sanain huhu hiano muin Cristo he hono in sumano nuik he na wahe chimarewa kay sanain he te hairakat sanain hukari hina ya oula ka wayu eka yeine he achunte na na ya haus kas pushwa anain skarina pain hiana pura na yawa te raus na inia imareiwa kakahate intehenai he hatkat sawa namia inia semoin wayus pushwa sotohai wanikasa es wayu eke isapu ingasanas ottamareiwa kei alana alesia maintenapakat wamuin surya kasakat pushwa napu ingomuin Jesucristo chinchonkai tusotekat wain wanepia numuin mareiwa Chirwa hatkat Corinto capítulo polo. Nohot shiain takuait paimakana kuait panakira helikan sanay alawa. Ayo hunushtayan tumas na yaleta ya intain wanasma watta indaya hulia nahan. Esenay manuleu ya intaya wanasma huma intaya nahan. Cristo sanay niyan chinchonka imareiwa. Noho shialeta ya ingay sulia wayu. Shiaeka kamane imainia sumuin. Acá yane takuai pahumuin. Tachuntin humuin, noholin hanay hono ismana naik na kirahelikan sanay alawa. Suli hashiche hindaya humuin tanta pachamoy hakamun. Acá hamulike masuta hule na yasnay ne rein wayumuin tamuin, tayech mahira kanama. Wayakana no hashikana, mayashi hege pia in wayasaka wayuka in haranu, anashimlika noholire. Erlin waya wayumu isumuin wayu magatenai rekatamai na kirahelikan sanay alawa. Sanay noholi lotuinte ne kirahakat anay es spula tanok tunshia. No skahe hatinke kindaya, shaskahe ne kali hindaya mareiwa. Tonto indeya te isumuin wayu spushwa, sanay noholi shima inte ne kirahakat anay ne kirahelikan sanay alawa. Mayay hina wata insulu atiha wa sao tenumakat mareiwa. Nohot shimo intia. Tachia hain wayu waima surya kapura hina intigalawa nekirahakat anaina wayukana. Mrekano ulale tigalawa akuhinakat namuin. Ese spura no inachukua asumana neiki Cristo.
Chiki he te kera hispushwa da yatawa kat tapulero haka sula takali hiyasenainte hinoulakat kasala haner tatumaso in wayus pushwa chaya ekka inekir hisenai alawa mahusma intai halin ska huhu inapan hianamai nekira helikan senai alawa ska naima intenekir hakat anai sain humuin wayakana wayahutna kane wamaiwa antuma Kristo mapushi na yahumuin senai awata wa sulu na kuwaipa anakaha natiha ale saus na intayain wane ahutushia hutiha uchtaya senai noholin tawata pon sulu takuwaipa alu hasa holu awata heista ya sulu takuwaipa senai noholin hapulin daya senai nuruana halain daya chisenyot ke ispulatakali hain hanai hia senai anouha he nohole ramala hain hunoula stumate tekir hakat anai hia hete tashahakat humuin tashahan ispulatakali hain hanai hia senai anouha nohot ispulahatin moluin hanai hia temas kahete tashahakat humuin tatiha itpau tit namakat nekira helikan senai alawa senai nayo hain daya mushina ya Paulo wanasma wattaini emetod senai senai chia hain wayaskatin shahakat wamuin otta wanasma eini wama nohot smoya kananei kisulutin shahakat wamuin senai noholin kamalain kaisain wamuin mushina ya tamuin Shima isnain datihan ya chihawa skatata shahakat humuin ya wattahe otta tanta pahinaimun nayawa te chauda ya nawayukana snain datihan ya chihawa skatanaikin oppalaya mayasa heta watta insuluta kuwaipa noho ishta ya muya kanaina kirahelikan senai alawa awata shina ya sulu nekirahin te shima inkat saina muin noho tsu shima inte nekirahakat anain Musia kane sainte nekirahakat anaina natina hunnu kana senai alawa anshia nohot sanainte nainrekat tetawata kat alu shete dayatain kat haka skanapa halain damun shia chimareiwakai eskania in alu atain dayachamoy ke pia in hiakan muleka noho irhenia in apu in damun te dayatain kat noho she dayawata in suru takuwai awata ishtai sulu takuwai puskatayanchi antakai watta mun hunai mun chamun Corinto mun snayakuha na chiki Kristo chi oterrikai muleka noho irhetante in hunai mun noho shetayawata in sulu takuwai tetawata kat alu shetayatan kat haka noho sniatain wane wayu na atahach ottamasia holu wanasma emetut pahia sanaya nouha Keires maindain una watta main julias na yakuha na chiki Kristo. Hekerapa dayatain hakahi ounesta yasulumin wanema watta main na yakuha na chiki chioterike ere noholin sapuni na chiki skataneke ni spula kuha na chiki Kristo chaya ere noholin entin wane yakuhai spula noholin hachinda watta insulu nata ayatale. Akira hunu shiwa ya pala wa pushwa stuma wane ashahu shmasmaya noho huwata in suru hukuaipa alu hasa shiare huwata in alu tenai rekat chimaleiwa kai humuin chiwayu awata kai suru nukuaipa ne numuiwa noho tskasain sapu inumuin sparataratin chimaleiwa kai numa alu hasa muleka shiare naire tencheke kat chimaleiwa kai impulerwa shima isnain taratin chimaleiwa kai numa Chiro ahatkat Corinto capítulo pono wanemun. Ye kapule kanainte namakat na kirahli kan sanay arawa. Anaka nohore hiyokting te tamoy hatkat holu humuin. Na chekin chimareyo kay hapurero. Sanay main halain hanay henu upala. So te kai nunta hatkat o Kristan chukwa. Eskahetia. Hurihustain wanepia hukuaipa. Spurarotuin hanay hiasanainte hunaurakat. Skataneken inspiratakali hain hanai hiasanai anouha. Nohot sanain tain hau mulekahula lesulia huhuwa no in Kristo. Makasan evan tuma satanas para sumaiwa. Sanai noholin huhu no moi mareiwa. Shima sanai hapa hei maineniki na antakan hakama sanai akuha alawa. Mayain he nakuha in chiki Jesus humuin. Nohot swanawa inte nakuha kat sumatu wakuha pukat humuin. Mayain he nakuha ina chiki chinain kai mareiwa humuin
wane sumuin suuria tu wakuha pukat. Himayain he nekira hin hiasana is chiki wane otena. Nohot swanawa is mana chikichi oterike wakira pukat anain. Otana kuhli kanalawa mushi. Alana ale shi yamain waya. Sanay wayan anais kashimu in wayan alua tau shin tuma Kristo. Ottasain tamun noholi shi na yalana in taulia. Nohot skamalain nanaiki paulo amun mushi na yatamun. Ottahia apa hapu ikanataniku. Hiti hauch ta yasinain tayawat tin sau de shimankat nikira hapu kat anain Kristo. Hamush paulo nohoika na chunto in suhut ni atain sanay nikira han hia. Maka nakuwa ipaeka yala isnekirha wayu eri wayu moinia humoin. Moshi nekirhli kan sanayalawa. Noho ishta yarilin wayu moin humoin. Takuhapo in chikichi oteri kai humoin. Sanay noholin tachunto in suhutta etain humoin. Skakohuto in hia tatuma. Pecheuhaka tamoin. Unas motakali han hia. Asura hanus natuma na nohoshi kana wanenamoin hulia. Makana yahe olikana Macedonia. Nohos tayoktin de napakat tamuin. Eskaeinte de kinhat kat auna tumum. Noho istayachuntin humuin. Hemuichia dayamachuntin humuin. Anas tamuin tawatain holu. Sulu nohoit puin tachuntin suhutta etain humuin. Eses pula tawatain skastihain sa wayu spushwa chaya sulutumakat akaya. Sanay lotoin da kuwait pa sanay akuha na chiki Kristo humuin. Hamush sain humuin na hoit pagad a chuntin suhutta etain humuin. Sheska maalin hiatapura? Noho. Ntu hauch ta chimaleiwa kain sanay alin main hiatapura. Wanawashi wayanuma paulo sanay wayatain humuin chisenyotke. Mushi na kuhli kanalawa humuin sanay nawatain sulu na kuwait. Skamonya ka sain wayus pushwa na yasena in saapulin sumuin suhut shi atain. Noholi shi na yawanawa in tama. Esulia mahunya ka nain daya. Noholi ertachuntin suhutta yatain humuin. Aitain na muina kirahili ka na sanayalawa sanay ma. Wayalua tau shi ka yantoma Kristo. Akuha shi ne na yalawa wanepia. Sanay ne kirahan hiya. Noholi shi aneku shintumachi wasenyotsekai. No ule kintu wakuait paket, spela maihana ya kawayanalua tauskana. Soto hainu kuait pa Satanas, sanay no ule kin kuait pa na apie chahe walika ehe maleiwa shire wanohe inenay. Skahuti hain sao no kuait pa Satanas, no holer patatin hain stumana neikana nchepchiekana akuhurikana lawa humuin. No ule kin wakuait pa wayakana nchepchiekana maleiwa shire wanohe inenay. Shima insenai se sale na inayamapena ntuma maleiwa. Noho ishta yahowen ain senai tawata in sulu takuai. Mayashi he mai ain dayahahun. Anaka hapa hulitanaiki. Maka hapa hinanaiki na kira hulikana senai alawa wanasmana watai. Senai he tinai rakat chimaleiwa kaitamun. Ayate chta ya senai awata wa sulu takuai pa. Ya sulu tu tashahakat humuin. Alu sana kira hilikan sanay alawa. Awata shi na wanepia sulu tu nai rakat ne na muiwa. Skanoholi nganain wawata li sulu wakuwa ipa wa muiwa ne. Meche kata yanain wane wayu main kayain. Mulekayatre tayasanay awata wa sulu takuwa ipa hupala. Nohole chitayamuya kanain chisenyotke. Sauke kei main hiahahun. Hamushi hapa heka ti alawa nakuhakat na wayu main kanain. Kapulas hain de nakuhakat humuin. Haitain na hianaluatain moya kasain wane na chepchia. Haitain na kerin hiashire na luwahe intikasaekat humana. Haitain na pulain ain hulia sanay nerlin wayumuin skana neiki humuin. Ottamushi wayakana. Nohoit pushi moya kana kirahirikan sanay alawa. Nairlika na wayumuin humuin holu. Mayashi he main aintaya hahun. Nanakaha hapa hletanaiku. Sauna wata na wayuka na sulu na kuwait pasanay ahunala intuma Kristo nahun. Noholechtai hapulin mulikata wata le sulu ta kuwait pa wanana ma. Wayu ebreu na yo. Wayu ebreu tayaya.
Wayu Israel naya, wayu Israel tayaya. Nulio naya Abraham, nulio Abraham tayaya. Aisha, nohos tachekin awata wasuluta kuwaipa, maka wane wayu eka imai nai. Nuchepchi ya Cristo naya. Alana alesia mainsenay anainti dayatankat numoin Cristo, sulite nayatanka nayakana nahan, skaterapu indu muliakat wanepia salin hiyakiha na chiki. Puresa ishtayaka huyatua, ayatena pu ishtayametut, okta hachichtaya stuma. Arraiktua da ayateni, skapata na tuma na hudiya kwa na laila ayukana. Apuna into wa ishkime kiat salamo into watu waka ayatish. Otapuna into wa chinayati inda ya na laila ayukana Roma hewali kana, skastina wunu. He watu wa sektinda ya wayu, waimas kaipa, shire su teindai. Esanainta kuha ina chiki Kristo sumuin wayu sainki makat spushwa, o unushta ya waimatu wa chawanemo insa atapalakat. Maka puna intu askua shimetu intu wehenakat wa masna imaria imain waya. He aputunishta shiroku palakat tamuiwa, wanekai senaimi waneai. Okolo hopo ishta ya wanepio. Haitaishta ya molin ain, shema lata wanemo insa ataschi eka imio imain, ayatshi atayalatin. He wanasma waraitin da sainki ima, Ikpin na po ishta na tuna tapushka na hudiyo kana, oura kana tuma na gentile kana. Su tepu anchta wayum, shire su wahe intaya. Epu shi eke hashichi intamun suru tu pueblo kat, oura ka sainki makat, oura ka sanay una shiropu na balakat. Otta suru tu out kahare kalirwa, hashichi pu shi tamuina anouha yashi kana. Makapu le waimale etawa tapulerwa, matunku impu saitaya. Akaya wattale matapulerua, muliesta ya hamu, he muliesta ya miasna ya una. Maya kapuresa le taya, kakayesta ya mekuin, mulia puesta ya hemiyai, skamashe intaya. Chima isnain derapu imulia. Ottamusia holu, mulia stain wanepia shire la ulain hana isnain anouha na tawala yuka na sainka ima. Mulika noho ire wanepia in wanetawala sanayanouha, mujer maintain na alihe. Mulika kain harale wanetawala antuma wanewayu, hashiche echtayanumunchi kain harakaya tumania. Tetawata in hatkat alu, chetachik sanain cheuhain tamuya kali hinantuma chimaleiwakai. Tawahu in chimaleiwakai in shika ichiwaseño tsikai Jesucristo, skatakali in hinantuma wanepia. Takuheru holu humuins chikita latakat tamuin sumai wapala, hutuhai wasau sunain cheuhain tamuya kalin hinantuma chimaleiwake. Sunain takuheru intis chikikat humuin, netuhau shtai chimaleiwake sunain noholin hachin takuhain alawa. Hachtai asulutu pueblo kat Damasco. Escatekeru luchpain sunai anouha, hashichishi na laulashi judío kana tamuin. Ottachi alua tashkai wayus pushua so kaikatia, niachikanuri kai aretas kai manuin. Na laila shi judío kana, na chunta inumui waneselaila kai mas puran lua tain wanesurula leiru atanaimui, sanay natagli rindaya. Ottatayakai, ashakati neshta sulu waneshaula, sulu pana wanewentano, spucho mointeskura atsekatu pueblukan. Shema insenai ni ay mareiwa, akari hakai diaspora hoita. Shirwa hatket Corinto, capítulo polopiamma. Takuher holu humuin, schikte gasanas, niyete katchiseñot kaitamuin, skahe sekuhena yain humuin schiki gasanas, natumane kira hilikan senai alawa. Ayate ichtaya wata insulutia, Mayas he nohole chingo hutu inda yahutuma senain he awatawa. Tayashimu ishkaya, main senai anouha nenain Cristo. He muira kapolo bienchimu inhuya. Ayale nesta chasirumatu muyemu inchimaleiwake. Nohos tateha yao senai hamuin takuait pasenai auna. Nyamaleiwake yatiha kasau. Matas katalapuinka isain. Shima insenain. Tayale nencha ipunamui numanamui mareiwa. Nyamareiwa que yatiha kasau. Hamoin dakuwa ipasnayo una. Hechaya.
heretaya tapuin put shana shatas main smatalua tani snai noholin hatin takuhun shiasumoin wayu takuhait pahumoin tachik snai to unui ipunamoin skanain sain damoin tawata in sulutia ottaholu tutawata hetket aluhu para shiatitakuait pakat snai cheuhain damoin akali hinantuma chimaleiwake mulekayatale snai tawata in sulu toknin ipunamoin noholech tayasumahan wayu skashima in tetakuhakat otta noholech tayayatin snai awata wa sulutia Surya como in tamoin kohutu stoma wayu sanai hetia anashmulika kohutu le tayhutuma sanai hene te tekira hakat anai otta sanai hetika sanas tain rapukat Surya pulahan tain surutika sanas eyatanait pakat tamoin chahe siruma tuhe anas numoi maleiwa mulika sapun le tamoin wane ayuli antin nestayuli katanai mentuma satanas puramulia in hachintayastuma Tata anashmulika pulatir le tauli tumuriakat achuntushta yapuna intu anumunchi señot que iskaspushwa atain ottananaikite pahe skanamia imaindayasumui wayu tachachere erpain suutpana tumuria pirakat skaputiha isau sanancheuhain pumoin akali hana tatuma alana ale heche mainpia sanaikat sin tatuma mushtamuin Iholu sanai heti nikuhait pakat tamoin awata hechta yasulu cheuhain tamoin akali hanantuma shima sanai nakali hechin Cristo tayaskapulashi mainia Kirash ho tayaspula terrin hetin tumuria katspushu ashire kohutin hechin Cristo aner tain mayase antin ayuli tanaiman mayase mohuin sanaiku ayu tamoin smahashichin tamoin sanai hetanouhan Emayase alatin damoin kasamohus sanaihi tayatain numunchi señotke. Skatayawatin saus nancheuhain damoin akali hinantuma Cristo, shema isnai nechechere rintain. Mushakamain kaitain, sain damoin skamoin taneik kuhumuin. Akuhashtayas chiki takuait pahumoin, skanoholin kohutuin dayahutuma, maakanai nekirahuli kan sanai alawa sanai nayain kohutuin hutuma. Yala shi na yanahun, sao na yen alua tau shintuma Cristo nahun. Otatayakei, mayashe noholin hamahachin dayahumuin, nohot shima isanay na yen alana in taulia. Hetu haush tayasanay dayan alua tau shintuma Cristo sanayhe, taunto in dairin de gasantihakat apuleru maleiwa numuiwa, maakaanain wayu tatuma. Enekali haindaya maleiwa, Puratain ring hatinga saeka y muy akatia, hupala shire huno heinenai. Es haka eka y noholin anai naneki tamoin, kakacheka la indaya suutku wayu nahin. Es pura nayo haindaya senaihin, noholin tachunti suhut tayatain humuin, wanasma tayatain haka. Mlika mohuli shia namuin, anakha motule nain shia. Yapash holu dayaspula unacha muy hunaimin korintomun. Apunin tu irhota kuas nain to unin hunaimun. Hetanta pachamuin, noholech tayachuntin suhut tayatain humuin. Shetacheke ka hupulerua kohutuin hachindaya hutuma, nohos tachekin sanain huwala hun hachindaya. Makawani ashi sanain noholi nechuntin ner namuin anchoinkan skanayain kalin hain. Akaha dayakai humuin, skamoin akahiasain wanetachoni. Yapashta yaspura takalin hain hanan hiawanepia, skaspushua dain. Mayas hesahat terin dannetsi, ayatechta yasnain takali hain hia. Hemayain hemalin dayahupura, ayate na hialin tapura wanepia. Heti haulu, sanain shima isnain alin hiatapura, isnain noholin tachuntin suhut tayatain humuin. Otananaikin nakirahlikan sanain alawa humuin, Haitai chinoholin acheka hain baul, suhut ni atain. Ni kerin yane hiasau hukorol. Nohot shima intenamakat tamuin. Nawayuta hiteka na hinaimun. Ne kerin hiasau hukorol. Noho. Sotohain tito wanasma nentin hinaimun. Numachi wawalakay tahitakay numa. Ne kerin hiasau hukorol. Noho. Mushia katakuwait pas naintayatapuin.
chaya hakas na yanaimain te dairakat hu palawanepi. Tawala yuwa iaishi kana main tapula te tashahakat humuin spula hatta kalin huin hanain hiasena yanouha. Nohot suspula hatin tawata hinchin sruta kuait pahu para. Italatis chimareyo que itamawanepia skarewa intayanuma Cristo. Ottamusia to unapa hunaimui Murekatantle nanaingwane wayuro haka eka inoholi noula esulia nainhala. Mujer maintain stumatia. Que mureka hashichire taya humui nohole energietarate intama. Mureka hugluha hirale senain huchung hanyai. Anashi mureka hula le sulia tia. Noho keire hanya kata hirawasana impulaya hain. Sulia wayu hesunai hirilia in wayumuinska hunaiku. Mureka hiperula hirale. Noholer kasain sapu in humuin spura anahirawa. Hamech taya tanta pa mureka nohorule suura into wayukuli rosulia kainhala. Sulia ainra tiarrittakat atumasai. Sulia alwahirawa akuwa ipasuma wayu hieru. Ottawani hieru numa wane tolo. Sulia asulu. Hapui hechta no palachi maleyo que tanta pa hakamun. Mujer maintain ali hena wayuka na kain haralika na haka. Skanoholi noula in sulia. Chirwa hatkat Corinto capítulo polo apunaiman. Apunain tuair holu dakuas na yauna hunaiman. Etanta pahakaman. Kasala haner tatuma nainhala na wayuka na sanainhe tuputcha shahushkat pala sumaiwa sanaimai maya. Spule kasala hanainte nainhala wane wayu. Acheke satiha na aute nainhala kat stuma wayu. Magapiama he apunai. He pala so tu piantu akat takua. Tachia hapun eka ikainhala in hakasenai. Mureka nohorule hula in sulia. Kasala haner tatuma taleha patachukua. Slai damuin namuin. Mushholu daya tachukua. Shima in sunain sesalamate na inaya tatuma. Magasumuin spushwa te kain harat kalirwa chaya. Enanaiki wane haka. Shima in hasaya biyan aneku shin spura ekirahana naiki Kristo wamun. Mushina yatamun. Sautukai kasala hanet kat outa tuma nainhala na wayukana. Hitihawe chau daya sanay aneku shin tuma Kristo. Hiyawa te chau daya saudia sanay bulashin daya haka. Skatakari hunin tuma. Wanasma ukte in Kristo sa wainhala. Mapula in sa inyasashin wayu. Ottas chikehe. Osoiras nain tumachi mareyo pulashkai spurakatinhati no wanepia. Mushia katayakai sanai mapula inashi nakuhri kanalawa. Skahuhu indayanuma in Cristo. Otaskanukari hechi indayachi mareyo kai. Ayate ishtaya sanai indayatain haka. Nanaka hamarika hiyawa tresaudu hain rakat wanewa irhikua. Spurahutu hain hatin sao mulika shima irisanai hain rintinchekakat Cristo hupuleru. Chiwayu eka inoholi nain rintinchekakat Cristo mpulero. Atuhanech ausana inoholi in Cristo numa. Kasatali se hiyawa tintau. Sanan shimo intain rinwanepia tinchekakat Cristo tapulero. Ottamuleka nohole dain rintinchekakat Cristo sahin wanewayuirwa. Noholer kasahate intamuinte nanaikikat. Achuntush holu dayanumui mareiwa hau. Spuranakali in hain hanai hiasulia kainhala. Tachekin ispulero hula in sulia kainhala. Spuranuwahuna in hachi mareiwa stuma wayu sao de gasanas hain rakat. Mayasu he noholi in hachin daya awahuna in stuma wayu. Takali he in hiahupushwa spurahunou hain te shima inkat. Akaya na eka ikainhala in haka. Murekana noktule na kuwait paspurapuna tantin. Nohole na sesala in ayatatuma. Achuntush taya wanepi numanchi mareiwake, shire la ulawe in hain sanay anouha. Mayas he mohuin sunuiki wayo damun, nohos kasahatin shia damun. Mareka huhu le hia numan Cristo, tarate ermaintain skan nohole na insesala in hia tatuma. Te tashahuit pakat humuin, tashahun yahe wattahe spura hunoktin hatin hukuait paspura punatantin, sulia hashichihuin taya humuin, tantapa, Senain he noholin hula in sulia hainhala. Nohotsia he tachekala in spura sesala in hana in hiatatuma. Tigaluata anakat anaintaya,
chaspura takali hin hanan hiasenay anouha. Iholu tawala yuwa, ketas tashahakat humun. Naputa ashtaya hupura sanay deme hin hain, spura rauran hitin hain wanepia sanay anouha. Anakha mrika hono lismate damakat humun, spura noholin hanan huluha hiran. Chimaleiwa aika yapura hiya, apaka yana humun, nakali he na hiaspura wana wahiran hain. Anakaha husakira li hupushua ska ihiran hiya hupura sanay hiya anouha nanain Kristo. Renasakan hiya napushua nampushka na chimaleiwa kay yaka na ya. Achuntush hoda ya hau numunchi waseño tsika Jesucristo, spura niya tina anasia humun. He numunchi washika y maleiwa spura hiyawa tinsau sanangarin hiya nupura. He numunchi nainka y maleiwa spura nkarin hiya sanay wanawa hiran hain hupushua.